Diphu Jawahar Navodaya Vidyalaya along pariksha pe charcha surihnya inquiry hinya Farman Kapado pon. Pini Bharat angkang pialong kacharliaw samaratum pen pariksha pe charcha mate Satlang aputhak kachingki chethan pado pon along India Prime Minister Narendra Modi aphan kacharliaw samaratum Prime Minister aphan lam thekar jupon lapen Prime Minister aphan o samaratum karju teng pen lamboy ki pidun along JNV Diphu pen stame mai pedo dunlo. Lapuson Satlang aputhak kachingki chethan mai laki ke damtang surihnira trainer kepaning kan pensi ka pangcheng ponlo. Lapen pining asengkan anke ningkan pho an nang pleng tanglo. Kedam tang aningkan surihnira trainer cap pen surihnira cracer cap an pado ponlo. Sitame surihnira ingkoi lapen surihnira ingkoi raisia bangke corona abur pen jok pave pondadlo. Pon sitame piniana bangke ako lapusona mai pado pon chulo pu Jawahar Navodaya Vidyalaya Diphu principal Kulbir Bhujal pen nang pachididun. Labang so amay laki kacharli aw samaratum aphan ahem apia potum ke ther ke hab ave pin nangji lapen kacharli aw samar stame thangnat ke matha ke sunga vedet nangji ning ing samjin pen ning theklong lapen matha plot pen si Satlang pi nangji pu hai hu alam thesi chethan chemun pon karbiang long arlo arat atum JNV Diphu along lo kacharli dun longji abar saya puthak amen ka chethap dam pen chenglok kaddu ka vesitame akijoy pen pu alam these tame principal Kulbir Bhujal pen ningje pon lapen labang so along amen ka chithap dam pen kidun longji ning ke hangatum apora teng pen si online form fill up si entrance exam mate JNV along amen ka chithap dam longji aphan Satlang pidun nangji lana phisi dun longji lapen khaiso atum aphan jasemet ST SC atum aphan ke isi avar saikime long ponji pu aputhak setame ningje pon haladak JNV school along kacharli bomau samaratum pini Amei Aputhak kopi pisik kacharli pon longma koson se Satlang hut kacharli nangjima lahai hui aputhak setame nang chethandun hun mili rong hangpia bang setame karbiang longar lu atok anu ke do atumaphan koson pensi labang so school along akijoy pen kidun longjima lapen koson pensi JNV pu along amen ka chethap dun longjima komentuma apora teng pen ko PPC claim nangjima po alam the aputhak sitame karbiang longar lo arata tumaphan isi mesen alam the ke pali aputhak ningje pon labang so Diphu JNV along kadu kawe class ke cheng pen class krehini an inghoi pharo phora krehini ando puta pachini pon pinya melong principal pen chenglok lo than bang phu bang phi lapen hada kacharli asomar tum pen pen isi ke mesen ke charli pen kachini ji aphan pu pen chetong dun si mai mesen pen pachun pon Diphu pen Rajiv rong pi report Karbi Delhi News dining hall along nito pariksa pe charcha kelang pe nito kosonsi exam along mane preparation hayu phan kosonsi exam ho preparation hayu ki kuri neng ma lahai charli long lo kosonsi Satlang ho ili phere repin pen mane exam ke pen appear dun ji phan la son charli long lo mudi ji toma phan ekdom motivation nang dilo kosonsi charli neng ma eprang career phan kosonsi matha neng ma lahayang than lo itum kosonsi parents atum phan tame than lo kosonsi osmar tum phan mane pachali neng ma koson institution along pachali neng ma lapen osmar tum phan parents atum phan than lo osmar tum phan pe prisar pinang ne osmar ning hangat ling mane laki chokat ling ke osmar tum phan paklem long ning besi than lo mudi ji angko la environment alam tame than pon lo kosonsi tum future phan environment ke mission ke pilong ji phan ta son than lo da do mane ke chali long son apor pen apply to na adhek tum ka apor pen chini dun de da titik la si apor ban chini dun pa meaning adhek tum ke la application ke apply phan ta apor chini dun de da titik la si media tum han ta pen lo mo application a hui le pista me la pene ke than ji phan hai
आज हमारे विद्यालय में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने पढ़ाई परीक्षा पे चर्चा पर उन्हें बहुत सारा हमको सीख दिया। जैसे कि हम बोर्ड एग्जामिनी लोग हैं, बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमको बहुत सीख दिया कि हमको एग्जाम को स्ट्रेस नहीं, एक फेस्टिवल की तरह लेना है। हमको एक फेस्टिवल की तरह मानकर हमको एग्जाम में देना है, क्योंकि हम तो पहली बार एग्जाम नहीं दे रहे हैं ना, हम तो बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं, जिसमें कि हमको बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया। इसलिए हमको डरना नहीं है एग्जाम में, हमको एग्जाम को अच्छे से मतलब कि प्रिपेयर करना है और देना है। जहाँ कि हमको और भी सीख प्रधानमंत्री ने हमको ये भी बताया कि पेरेंट्स लोग जो है वो बच्चों पर बहुत स्ट्रेस डालते हैं, जिस स्ट्रेस को सुनकर बच्चों को बहुत दिमाग में टेंशन हो जाता है कि हम पेरेंट्स का बात सुने। उनका भी खुद का मतलब कि चॉइस होता है कि हम डॉक्टर नहीं बनकर हम इंजीनियर बने, पर पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं मेरा बेटा इंजीनियर बने। पर उन्होंने ये भी बताया कि पेरेंट्स लोगों को स्ट्रेस नहीं देना है बच्चों को, मतलब वो खुद से अपना उनका जो मन है वो खुद मतलब करना चाहे, उनको मतलब अपना करने पर सक्सेस मिले उनको, और एक दिन के उनका पेरेंट्स भी उन पर गर्व करेगा। इसलिए मतलब कि कोई भी जो माध्यम है, जैसे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उस माध्यम को हमको मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है, हमको अपना मन का सुनना चाहिए, ना कि यहाँ पे जो ऑनलाइन माध्यम है या ऑफलाइन उसको मतलब प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। हमको खुद का करना चाहिए, मतलब खुद मतलब कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं। It is completely free. We used to charge, Government of India charges very nominal fees to those children who are general and OBC and who are above poverty line. Otherwise, for SC student, for ST student and those children who are below poverty line, it is completely free. Everything from uniform, from stationery, from textbooks, for their fooding, lodging, everything is free for SC, ST students. So the children, SC, ST children, all those people who are below poverty line, they should avail this facility. It is meant for them. Must have studied in Karbi Anglong district at least for 3 years. So, and it is purely free. It is purely residential. No charge is required for that admission in JNVST. So we'd like to create awareness among all the citizens or public of Karbi Anglong to fill their application for getting admission in JNV.